Pravljenje igrica nije lako, zato su često potrebne godine i godine da se napravi dobra igrica. Tako da sam danas odlučio da pokušam da napravim igricu za samo pola sata. Ovo je bila loša ideja. Također, ako vam se ovaj video svidi, želite još, kliknite like i subscribe. Potpuno je besplatno i mnogo mi znači. A sada, hajde da počnemo. Ok, za početak napravio sam jedan krug i onda još jedan krug i sad imamo igrača i neprijatelja. Znači sam promenio pozadinu u neku plavu zato što sam mislio da je ona žuta izgledala užasno. Sada je bilo vrijeme za kodiranje. Ok, malo je zalagovalo, kao što vidite radi. I ovaj krugovi se pomeraju, pomeram ovaj beli i ovaj crveni me prati. I ako dodirem, kao što vidite, restartuje se ova. Ok, sljedeća stvar koju sam morao da uradim je da dodam zidove, da ne može krug da izađe iz videa. I čekaj, jel to... Ok, prošlo je 10 minuta, ali sam završio ove zidove i sada je bilo vrijeme da napravim novu skriptu koja će da stvara ove neprijatelje. Ali pre nego što napravim tu skriptu, moram da napravim tekst na kojem će da piše vaš skor. Ok, idemo ovdje. Skor jednako 0. Pa ćemo staviti bold, ovaj super caps. Ok, ovo ne izgleda toliko loše za sada. Neka bude zeleni tekst. Neka bude žuti, ja mislim da će biti ok. Neka bude zeleni. Sada je bilo vrijeme za kodiranje. Ugly, oh my god. Object, wave 2. Ok, nakon što sam završio skriptu, bilo je potrebno da napravim sva 3 wave-a, što su uglavnom grupe u kojima će ovi neprijatelji da se stvaraju. Ok, imamo još 6 minuta. Ajde da se nadamo da ovo radi i možda stignem da napravim menu. I onda je to. Ok, ajde da se nadamo sada da ovo radi, please radi. Aj. Trenutak istine. Ne, šta sam uradio? Možda radi. Please, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Spavnovala ih je. Nice. Ok, ovo je zapravo jako cool. Ne znam što da napravim još za ova 4 minuta, mislim da nemam vremena da napravim meni. Ok, probat ćemo na brzinu da napravimo nekakav main menu, samo da... zato što nemam bukvalno ništa drugo što sad mogu da uradim. Tako da idemo main menu, please sad da imam dovoljno vremena za ovo. Save. Ok, napravit ćemo novu skriptu. Jako jednostavna skripta, scenes. Šta sam sad pokvario, zašto nema teksta? Ne, dala sam tekst u event system. Ne. God. Oh my god. Ne, šta sam napravio? I to je 30 minuta, ljudi. Ok, vreme je isteklo, sada je vreme da vidimo kako izgleda završena igrica. Najbolji main menu ikada. Kome treba tekst? Neki ni ne znaju da čitaju dalje, tako da koja je pointa. Kliknemo i ništa se ne dešava. I da playujemo. Ok. Ovdje malo se ne vidi zid. Ok. Kao se vidi onako tanak, malo mi nije najbolja kamera ovdje ispala. Ok, 5, 6, 7, da vidimo da li radi sve. 10, ok, stvarili su se ovi. Ok, malo prema je ubio jedan, tako da to znam da radi. I izgleda da ovo zapravo radi, malo je loša igrica, ali dobro. Iskreno mislim da sam mogao bolje za ovo vrijeme, ali evo idemo 30 i sad bi trebalo se stvori da.
Ok, ovo je kao ok, upravo me ubio. Pa, to je to. Ako ste stigli do ovog dijela videa, ostavite like. I ako dođemo do 100 lajkova, pokušat ću da napravim igricu za 10 minuta. A do sljedećeg videa, pozdrav! Također, ako vam se ovaj video svidio, pogledajte ovaj video što vam je sada na ekranu. Vjerojatno će vam se svidjeti. I kliknite desno na moj logo da se subscribe-ujte.